Karbi ang longrong asara may asong atun pen methang ase malong perang kya mai kepa. Khat-khati thana ke paralo Kaliram bus dia long satha tema arlo arakya harmuke long lapen inoda bang pia phan ke neplong. Paro khwa hitia long jirpo bang phochilang pongsi Pancharatna mart kang pupong. Kardom pini Karbi prime to abirta long pen kadu kavya phanta me kardom na pazriklo. Tangte pini Karbi prime to abirta arjuik tha. Pini Karbi ang long rong asara mai mate pati hek pen kara song atum dipu zirpa krong chikla malong methanga sa malong pherangkya mai ki pha. Pherangkya mai ki pha ponang koke kidam tangarani Karbi rong asara mai atum Karbi ang long autonomous council apan juno dak mate kaheng no dak alam kaning jepen ke bok pona phutaksi jongdu. Kidam tangarani Karbi rong asara mai asong atum pherangkya thingno lam kaning jepon Karbi anglong autonomous council kachari atum Karbi rong asara mai asong atum katisong apothak jongsi pachun che pulote Karbi rong asara mai asong pen bongkro karnam puzir pen council aphan sideng japothak junodak alamsi tini Karbi anglong rong asara amai asong pen pherangkya thingno tangte Karbi anglong rong asara mai asong pen kaning jepon alam the arjupon ik Gudam tang taring ko hut September. Taring ko September hut Karbi rong asara mai tum kra potem bang latum kaningi kicok che putha. Asini tum la sobang ni tum chok che pusi gudam je la TVDC long nang chikro india tum an phan ke tum horbong na pujir pensi lang te phan ni ponji pusi ni pon lapen amai phida me kai ponji pon ni pon la tu la sila so aputhak ni tum long video clip la do la somna ke rong asara mai tum ke rong asara tum ke chelon di kaningi je la ke ajara party ka me ni tum ke welcome ni tum rong ni tum hembang lo pode ajara party phade ni tum ke lason ke welcome lo lapen ni tum ke ni long le lapen nilitum TVDC aputhak lame nilitum hoklo ya TVDC yang sena pachon pi bodo te nitum Karbi ngau Thomas Council panta lang tu phana churu ponji lasin nilitum ke la saputhak nitum khamkhidun de pen VDC nona lang letum Karbi ngau Thomas Council na VDC kang kithik bon pol la bangso VDC jam nilitum lake council so la lam ke nitum thang pudun thaibe lasi TVDC yang sena pachun pi bodo nitum VDC jam be nitum athang complain re asara mai se bongkro karang puta aki medo khai no la saki me phansi pu mama ta khai no phansi purem ta ning chi benong si bongkro anam pui puta la khai no phansi pudam no la penke metha mane akheng bong bate itum Karbi hian ambong si horbong anam ki pudam ami phi kai pulutangte la bangke chok chi ang thek pusi nitum product ko sin pa la penke Karbi ang long rong sarmai penke ini tum kichota election through the pela penke konmane songong bongyong si komane election thuri pulutangte alangli methang arpu ko pimai do asar puke ni tum ke regression pachi pisi arpu chan petpo penke ni tum party long pen manke election ki thur manke tum ke asamru suda bibe thur mari thur the lakse komane ki thuri ani hang potangte lage methang arpu ki thansi election thurang po damjinang product songolong pen gangbara manke chidwet po tamela song arpu ke na manke arpu chi unang ko rasi kicho ta mana Karbi rong asara mai pen manke election ki thuri bolam manke ni tum ke ningi te ningi ye ining thang he lasi piniani ni tum Karbi rong asara mai is Karbi district committee working president ni hemari terang lasi ni hin pen ke thanya lam manke lansi intone ko jo VDC alama puthak yong si councilor sor yong si nang pi traditional village yong si nang pi pe de punte nitum councilor sor phan ke ke ding to phan alang itum phan bong prokar nam pusi alang litum phan condemn ni pu dasi litum Karbi aso Karbi aso litum ta jo jutang do jubado dasi
bong Cina nam kipu abangke la bangke akimi dado ke hino dado jadi ban ni lihem munit inu so dalo peng hem pu cha pli long lerek lo la sila bangke hem si ba pu horbong nam kipu do je ni na pli tong khelo ke so ku te na pamita sitame non alang ni tum kaning ye bangke kra tum kaning ye bangke la son kali ni tu phan yang si akam nak pacun pipe traditional village development council yang si nak pacun pipe pute alang li tu phan amen sung lor si alang tu phan ke pa condemn lo marang te la ke nelo la si la sona bang ke itum Karbi ron bang ke awe ako la sona bang ke nang ne itum ke kara song bang ke chidonon de la si akimi ana bang ke lang tum tap government hin chi phai me na tum jong si un e lipun te na tum government na hin pen chi phai non ba high court damot supreme court damot opini damot sitame yo Karbi hian itum ta dak kadok aveta local hian itum ka jutang hian lasi horbong nam ki puge aso akam kali mane inu darong asara tum jong si lasona kema thapon putemo hai sumar tum bangke hala tum bangke anda susepo lasi tum bang alang tu bang condemn lo lasi alang itu la soalam bangke ci withdraw tu la pengen monon no hitame la so bangke ningji jidan nangi penke asong tin hitame political fan ba ko pini ke chokche ke lele tu ma hitame ke fe punon gratum punon la tum hitame me phita itum ke Karbi tum ke long le ajutan ave itum ke me phigi kai ko mentulo sok pam pali ne ho me phi sokpo na me phi bonai po peri pang joy po mo hadak me ke plong po rong thon ho lasi alang tum chini ne dan ma lasona kami claim lasi horbongor nang ke puta ke medo ka henodo ake he no lang sia lang tum ning je po ning pung pa si ning je po la bangke ni tum chidon tek the ni tum ke yo kara sok bang ni tum chidon tek the biang long ke itum ke six dolo a hok lo la si itum ke chipai po nang ya kam do la don itum dak town committee municipality board long pen ahin pen itum phat midu ke nang kerung square feet long si building hem ke 1500 angke la asam type bangke 1000 angke hala hem la kesa arpong kelang hem bangke paso dan de dak itum ke constitution long mas dak tok ang do 243 em long myong la dak la do la sikado ka vesen men la bangke la town ka puri an la bangke itum ke video bangke pitek the pengke la so online ba si itum han na pa pitoy la sikiduk da rat apon itum ke dak constitution long mas tok ang dake itum ke dak siksidul ria long pot itum ke la so midu bangke mane government of pitek the la sia prangateng town committee penggerung sap la bangke itum pinangi tamen itum piji woi pisita non la nona order nang klang mido la so bangke tax bangke itum pitek the Bukazam subdivision ke parlo khatkhati thana angkang kalirang bostia long pinirai komasai khatum edona hempen rakki ahormu pen inuda bang pia phan kenep dang pasi nalituma pherang ke pen card news alo durotana pale Bukazam subdivision arlo araki ahormu ke jor chong huatum do upa lang pini inuda bang pia phan kenep long alam pen uthot birta long ri khatkhati thana ke parlo kalirang bostia long edona hemrai komasai khatum ardung damsi 19 Satha Tema Arlo 135.02 gram heroina son parisim ponong La Solong Kachirap Kido Hojai District Langka Maker Kulsuma Begum Aphan Raikomasai Khatum Nepsi Karzu Pater Tokon Bom Denarong town ke parlo pon parokho hitia long zirpo bang pho chelang posi osomara pe lapen swalo pe lapen pinso maratma pe aria kulat pancharatna martpu amen irponsi parokho hiti anso se beha hin kapaching thurpon ja phar patumi kulat kang pupo
Labangso pansaratna mart akulat ahem tini niphai narkepar ni ada porphai narkepa porpen ing puporta. Bangso kang pupong laki abaring lothan bangpo Suchandra Nath Bhunian Hintensi kang pupang ceng. Halapu paro kwarat atong jirpo bangko laki video match Asim Saikya Dharmen Boro Krishna Daimari lapen Gautam Vikas match atong aphan kiro pasi. আমার পারভারে স্থানীয় যুবক পাঁচজনে আমার এটা ডাঙৰ অভাৱ পূৰণৰ কাৰণে যিটো অনুষ্ঠান আজি পাৰভা অঞ্চলত গঢ় দিছে সঁচাকৈ তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত। এইখিনি অৱশ্যে পূৰ্বতে তেনেকুৱা নাছিল। এইখিনি ঠাইতে মই প্ৰায় 12 বছৰ আছিলোঁ। এইখিনি ঠাইতে বসবাস কৰি মই দেনগাঁও হাইস্কুলত পঢ়িছিলোঁ। এনেকুৱাকৈ আজি এইখিনি ঠাইতে যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান ঘূৰি উঠিব ভৱিষ্যতত আমি কোনো কল্পনা কৰা নাছিলোঁ। এই কল্পনা নকৰা এটা আমাৰ পাৰভা অঞ্চলৰ অপূৰণীয় যিটো অভাৱ আজি এই 5জন ডেকা ল'ৰাই লগ হৈ এই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিছে। তাৰ কাৰণে আমি পাৰভাবাসী সকলোৱে তেওঁলোকক সহায় ল'ব লাগিব। মই আশা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আদৰ্শ লৈ পাৰভা অঞ্চলৰ নানা যুৱকে এনেকুৱা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি উঠি স্বাৱলম্বী হওক। চৰকাৰী চাকৰি আশা নকৰি নিজৰ ভৰিত থিয় দি নিজে যাতে চলিব পাৰে এনেকুৱা আজি আমি যি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ আছোঁ সঁচাকৈ এটা আনন্দৰ সন্মুখীনত আজি উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ পাৰভা অঞ্চলত যি 5জন উদীয়মান যুৱকে তেওঁলোকে এই পাৰভা অঞ্চলত আমাৰ যি অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। যাতে তেওঁলোকে উন্নতিৰ যাত্ৰাত আগুৱাই যাব পাৰে তাৰেই মই তেওঁলোকৰ হৈ শুভকামনা কৰিছোঁ। Teron family and relatives atum pentipotr pipong si Karlitang Kanya Teron Karlitang Kawe Rong Pipi Karlitang Kaku Baby atuma men pen knockout men's football tournament City Niphai Trok Pen Pre Niphai Narkep Arning Angdung Kiti Pona Birota Nile tuma Perangke Jirsong Terang Pen Birota na pale Samay Langso Mini Stadium along Ingdengket Home Knockout Men's Football Tournament 2023 Angdung Kiti along Aluhiamon Pen District Expert Officer ASRLM Charatin Terong Engineer PWD Tinku Kro License Officer Karbi Autonomous Council Ruplong Kibe Lapen Clear Thong Terong Puloni Circle Mandar Dhoni Togbi Puloni Circle Mandar Rustom Tiso Sorkari Gaubura Gulab Kramsa Samay Langso Lems Chairman Sar Singh Tokbi atom chetang dunsi Aliralon Pidu Lasong si Angdung Kitialong kapathu atum lake Beterang FC vs Karbi Riso FC atumang bongsi pathupon Beterang FC atum ke thek motora jog gol isi pen Karbi Riso FC aphan parempo la pen winner anong e chipalong po Lapen runners up atuma pan trophy with money puzzle pon pen Mason pen budget pon
Lindong Bay, Karbi Division Football Platform. Lapin to Indosing Longpa, jersey number 10. Boyan Longpa, jersey number 11. Lapin to Merok Teron, Bimo Linti, Bamon Terang, Sargiri Kiap, Mindar Taro. Tang tenon malam sopora phan birta mo ingtonik sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Dihena mo pe puthot birta long wang twig long. Bangso hinyang deng KYSO knockout football tournament pre-nify troxy pen pangcheng ponsi pre-nify narke par nyana bangke ki hayati matum an quarter final kaledu. Jethan dame bangso ke pathu pre-nify troxy nya bangke team liang bongsi jephokon. Lapen team hini haipon. Lake KSA Thompson aro lapen KSA Jameson aro atim. Song telang itum ke quarter final apa ding Hong Kong. Lapen pre-nify narke par nya bangke team trok ang bongsi jephokon. La swang bong pen team ke thomatum haipon. Lake Bizewa M is Karbi Anglong KSA Samsung aro jepa haipon si quarter final ledu. Lasong si lumba jong new team atima bangke kipa tuji atim ke bang de penajo haipon ke deti semi final apa in Hong Kong ko. Sitame komentu tong bangso ke patu ke do tuji ni labang ke bangda konten. Lasi un amakera pen patini popusi tournament committee mate KYS Swami ku crossing biswa hinten nang patini. Tang te pini Karbi prime time birta bangke lakonsi kangtonik lo kado kabeta me dometrak me kurwang thu.